Hi guys, so my name is Kelvin and welcome back to my channel. Okay, so as you can see the title of today, I will review a Hot Wheel. Okay, so those yang tengok last video, the teaser, that you know lah what Hot Wheel that I will review today. Okay, so this is the I think the second variant of the Hot Wheel that I will review. I make a review already in I think last 4 video. Okay, last 4 video before the second variant of this Hot Wheel. Okay, so later we show to you. Okay, so mana-mana yang baru dengan channel saya, so yes, macam biasa, help me to grow up my channel kat tepi sini. Okay, tepi bawah ni, bawah ni. Okay, click the subscribe button. But before that, saya ingin ucapkan selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan juga selamat malam di mana sahaja anda tengok video ini. Okay, so yes, masa saya buat video ni, saya tengok adalah sedikit penambahan. Dah naik I think 2 orang. Okay, 2 orang dah 527 subscriber. Okay, thank you those yang 2 orang subscribe. Okay, I know who you are, then you also know who you are. Okay, so mana-mana yang selalu tengok video saya tapi tak klik subscribe button, so tolong help me to grow out my channel by click the subscribe button tepi ni. Lepas tu give a like to this video, then share to your friends yang mana minat Hot Wheel ataupun diecast ataupun yang lebih tepat sekali channel mainan. Okay, so channel saya adalah channel mainan. So saya akan review, buka, unboxing semualah pasal mainan. So biasanya kebanyakannya adalah diecast lah. Okay, so dah buat 3 itu, yang paling penting adalah atas sini untuk loceng atas sini untuk notification. Okay, jom kita tengok Hot Wheel apa yang saya akan buka kali ini. Okay, so ini dia. Yes, so ini kalau tak silap ini tak pastilah ini second variant ke third variant. Yang mana keluar dulu saya tak tahu, saya dah lupa lah. Okay, tapi saya tengok warna ni dia lebih menarik, so saya buka ni dulu lah. Dan yang satu lagi tu agak okay sikit lah. Tak menarik tapi okay saja. Okay, so yang ini adalah the tune version Nissan Skyline 2000 GTR LBWK. So warna biru tua dengan stripe, gold stripe dekat tepi pintu tu. Okay, saya boleh tunjuk lah. Alang-alang saya jadikan thumbnail. Okay, yes, ini nice. Okay, so ini adalah Nissan Skyline 2000 GTR LBWK. So dalam mainline ini adalah yang kedua. Okay, yang kedua keluar. Okay, so ada yang ketiga nantilah. Dia ada keluar dekat series lain lah, cuma itu kemudian lah saya buka. Okay, saya buka yang mainline dulu. Okay, so yes, tanpa buang masa lagi, jom kita pergi ke depan dan kita buka dengan magic water supaya kad ini saya boleh simpan. Biasanya kad mainline ni saya akan simpan lah, saya akan collect. Okay, tak tahulah masa akan datang saya buat apa dengan kad-kad ini. Kalau saya tahu, saya update lah. Okay, saya akan buat a short video apa saya buat dengan kad-kad yang saya dah buka ni. Okay, so without wasting any time, kita pergi depan. Come. Okay, so inilah dia pandangan hadapan Nissan Skyline 2000 GTR LBWK. Okay, so warna biru tua dengan stripe gold. Cantik. So ini adalah dalam siri Hot Wheel J Import yang first daripada yang kelima. So Liberty Walk, ini dah got J-hook lah atas ni. Okay, so yes, saya buat video ni waktu petang sebab tu dia ada cahaya sikit. Apa tu orang panggil, guna cahaya lampu. So saya harap video ni terang lah. Okay, so yes, ini belakang dia. So ini adalah the second series. The first one saya dah buka, yang ini. Okay, ini dia lah. Dia keluar satu saja, warna apa ini, Menggeta. Okay, kalau tak warna ini sudah komen lah. So komen di bawah. Okay, so ini saya letak sini jadi peneman lah. Okay, so yes, so ini adalah dia. Ni yang saya nak review hari ini. Okay, so saya ada satu lagi lah. Yang satu lagi tu kemudian lah, itu adalah yang variant yang ketiga. Okay, dalam siri mainline. Okay, so
yes, tanpa buang masa lagi, saya nak buka. Tapi saya tak buka macam ni lah, sebab saya nak simpan kad ni. Saya akan guna magic water untuk buka dia. So, stay tune. Okay, so tak lama lah, sekejap lah. Dalam masa 3 minit dia akan terbuka lah kalau guna magic water tu. Okay, yes, siapa nak tahu magic water tu boleh komen dekat bawah. Mungkin saya akan buat video bagaimana nak buka ini tanpa koyakkan kad dia. Okay, so I think the otai or the senior or the veteran collector, they know lah. Okay, mereka tahu macam mana nak buka blister without damage the card. Okay, so jom kita jumpa lepas saya buka daripada blister guna magic water. Okay, stay tune. Okay, so yes, tak lama pun. Dalam 2 minit, 3 minit dia pun dah terbuka. Okay, so jom kita keluarkan. So dah keluar daripada blister. Inilah dia. Tak sini dulu. Okay, so yes, kad dia masih basah lagi. As you can see, inilah air yang saya guna. Okay, so tak sini. Inilah dia. Okay, so this is the one yang saya nak review hari ini. Okay, jom kita tengok. Wow, ini memang cantik lah. Saya suka color ni berbanding yang ini. Okay, yang warna ini. Okay, boleh komen lah warna apa tu. Okay, so untuk ini warna dark blue ni. Oh, dekat sini cermin dia pun terbuka jugalah. Okay, sorry. Saya punya suara ni gatal sikit lah. Okay, okay, so yes, untuk ini nice. Depan dia, oh tengok depan dia, ada front light tempo, ada lampu tu nampak. Oh, cantik. Okay, saya tak nak guna macam ni lah, takut blocking cahaya tu. Okay, saya guna tangan sebelah ni sajalah. Yes. Okay, so untuk sebelah tepi pula, biasa saja, tapi lebih menarik lah. Okay, kita ada apa tu, gas tank dekat tepi tu dengan logo Hot Wheel dan juga Liberty Walk. Okay, tepi dia ada stripe macam lightning strike warna gold. Dan di belakang kosong. Coba kalau ada tail light tempo mungkin lebih menarik, tapi kosong sahaja. Dan exhaust dia sangat besar, twin exhaust. Bahagian tepi ni lebih kurang sama dengan sebelah, cuma window sebelah ini dia tertutup. Lepas tu dia tak ada gas tank dekat tepi tu lah, pembuka gas tu. Okay, so dia ada logo Hot Wheel dan juga Liberty Walk. Okay, so yes, very nice. Untuk tayar dia pula, I think suit sesuai. Okay, sesuai. Tayar ni macam mana pula? Oh, tayar ni sama tayar dia, cuma tayar ni dia warna hitam. Okay, warna hitam. Tak nampak sangat lah, tak menonjol tayar tu. Okay, so untuk yang ini dia lebih menonjol. Okay, so tengok dia punya window ni terbuka, kita boleh tengok dekat dalam. Okay, nice. Okay, untuk versi tu ni sangat cantik. Lagipun ini adalah LBWK punya lah. So yes, saya ada yang Nissan Skyline apa ini 2000 kan. Ini adalah Nissan Skyline 2000 GTR. Okay, kalau tak silap, sekejap saya cari. Ada rasanya. Ini Camry. Okay, tak sama. Okay, tak sama. Tak apalah. Nantilah cari dia. Ada sebenarnya, tapi dah letak macam ini kan, tak tahu letak dekat mana dah. Okay, so yes, so what do you think? Boleh komen dekat bawah. Adakah versi yang kedua dia keluar balik? This is the second variant, warna dark blue with gold lightning stripe. So for me, I more like this one compared to this one, the first variant. This one, kalau tak nampak saya jauh sikit. That one, for me, this is more better. Okay, ya, lebih cantik. Okay, so untuk kamu pula, kamu boleh komen dekat bawah lah. You can comment down there. Nanti saya akan baca. What do you think about this Nissan Skyline 2000 GTR LBWK with the second variant dark blue color with like gold lining stripe. Okay, yes. Okay, so yes, sampai sini saja video untuk kali ini. So video ni agak pendek lah. Okay lah, boleh lah pendek jugalah. Sebab review Hot Wheel, yang ini dah review yang first tu agak panjang. So ini pendek sajalah. So what do you think?
you prefer the the second one or the first one? You can comment down below. But before that, in front of the video just now, I already informed if you new to my channel, help me to grow up my channel by click the subscribe button here. Tapi ini, okay, give a like to this video, share to your friend, and the most important thing is up here, the bell for notification. Okay, so yes, that's all for this video. But before that, if you know, at the end of the video, I will have a teaser for the next video. Okay, so the next video kita masih lagi dekat diecast. Okay, still at diecast, but we go to the same company but different name. That is Meshbox. Okay, so ini saya letak bawah dulu. Okay, so untuk teaser untuk the next video kita ada Meshbox. Okay, ini adalah untuk the next one nantilah. Tak tahu mungkin minggu depan when is the video release. When I free I will do the video. Okay, so this is the one. Yes. Oh, nice. So this is Meshbox 70 Datsun 510 Rally, correct? Rally edition. Yes. Then I get it. So I get it at the pack. Okay, saya dapatkan ini dekat kedai. So kalau kamu tahu logo ni, you know where I get it lah. Okay, especially in Kuching. Yes, yeah. So this is the next one in the next video. Okay, so stay tune. Kalau nak tengok saya review ni, you kena klik atas ni bell untuk notification. Okay, so until we meet again in the next video, thank you. But before that, so which one you prefer? Atas ke bawah punya? At my left or at my right? So you can comment below. Yeah. Okay. So that's all for this video. Thank you. Watch until the end of the video. Take care and stay safe, everyone. Until we meet again. Bye bye. Yeah. This one like this. Whew. Yeah. Nice. For me, I love this one compared to this one. How about you? So, yeah, how this? Okay, you can comment below. Bye bye.